Ghana adishimama anopa nonsia aboya madishia ni mu nyina ache amamo akwaba ediba kasabdieta trata oboram ewo mai konko Ghana sumdwe adori muse tam okutamantam akuma kodu ensia wo apoyamantamu AHENKAN933FM yakasavidia atiefo agi atum se edikan eso ane yesi enkonya yede o mai mu ensam ede eba beda we kai se ene ensoso eye January bosome no ne dato so poli eye aduasa baako ewo afimpino ani aduonu mienu enso emuo ebra so se omaimu ensam awodu ansam trafo da Roma one matintim edi agun krata so ene aduadai yedimo enchemu nyina ebedan wo ensam no dodo na ena etwa enso egodie edimu akotre ebi ene se aswa mushe ngumashia no eso ene nsam trafo dinhyiamu ewo kabupuni mantam ma ode nuoma akodo awode agu akwamu se de be ngumashia mefa ne tuma prefra nyina no wasane mudi agu wona anim yebebo bi mu nkyeremu ama wo so wate na Greater Accra Regional Minister Nonyafo Henry quoted dia tudwa water say Operation Clean Your Frontage no se wo ebreso na wo mudidi dwuma na wo a wo beye nwura won kramubune mantem na ba ne sa so mudi a wan hwe dia na wo ko prison anesa na sanso ana yede COVID-19 update no enso ede babramo ebreba mu a yebetwa eye asuoni akonkrofo amanso na afedia ekwo honum soso yamaso enso atibimu enso enchiremu na anope yabuafo eye Care Senso Limited King of Grace Chapel 114 days no emse womode aba na wie ya andesa na yinkan sounds mu da ho rough ODI Electronics atonton home appliances bia wo pekasebo beti mu nchiremu pa na afi AHENKAN aya enwaye dwumadie no eno so eba so pa enwaye dwumadie no afi na brewa yipuma kwamu ebibia dida na kwamu Care Senso Limited anopai wono so asoyere chia yede ensam yi enso enam wakenkanfo ewo ene anopa nonsia akan kasebo yi emu no eya nuanu mienu adwen pa hini kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan me ne ambassador Queen Mada akosia adepa Dumas afe information centers awudu adidi suai echese no kwasam kasiabo na AHENKAN news eya number 1 ewo Michael Ghana mu yanuti wonum so trem amade hye ne mu anya bi atie wo apoya mantamu bono mantamu na asante mantamu AHENKAN933FM akan kasiabo yo bomua ya jibebia anuti kasiabo emubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o Yausewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum die yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnaseman Information Center wachim abnase Nyame hine Information Center wachim ofosukrum Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno sewa Information Center ewa achim anyina se Kusam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Adishimama wo eye achim achiase eye achiase hene Information Center Coastal Barbering Shop ebutu eye achim manso edintrom ewo achim kokoben na adom ewo achim mofram mempasem ewo achim asene Pisco
ɛwɔ anyinam kotoku ɛna afe nyame asɛm ɛnso ɛwɔ ɛyɛ akyem anemase na afe yɛda wɔn mu nyina aso bɛdi yɛn akyi wɔ abɛfo tentan so Facebook live ɛyɛ ahenkan 93.3 FM odi akyi wɔ wadaroma ɛyɛ na wa like na wa comment na afe so no wa share ɛde ama yɛ kama wɔ YouTube no so yɛdam ɛna no pɛ no so ɛyɛ ahenkan 93.3 FM ɛne die mu ɛhɔ no ma yɛ subscribe na ɛbɛka yɛ busuakuo no ɛnso ɛho yɛ dwumadie bia yɛ tibia no yɛ ba live abo so fidie no ɛbɛbɔ wo ɛnkaye www.ahenkanfmonline.com yɛkokyiri ɛnsɛm no bi ɛde go sanso na betimi enso etie ye ne ede afa honum afia de shimama ensan mu enkyiremu akasa no enie Asya mo na hye enwumasua no akache eso Metia Ministry of Education wonum ene samtwerefo di ahyiamu ewon kabupune mantam a obu nkonta de kire wonum entotoya wonum ade agu akwan mu a ebeboa ama Ghana so nwumasua atimi afa ne ntoma pa enso ede afira na wabra wonum edi ahyiamu no ana wosoafo a wo hye asoye yi eso ayo nuonyamfo Dr. Yaw Osei Adichum ono kroya ukopiemu asante mantam a wono ana yemra se bedwane di made hwo mobosomtwe abato empesua eso wabro panyu no ekasa na odi tudwa ekire mu se Ghana betimi akonanim atumpon afa ne ntoma pa afra ne nyina no agira nwumasua eso se nwumasua no so se yetoto na asede a na tiese oman no na yeto na deje mu no enu nti wode atudwa ekire mu se aban yi mekire MPP aban na danko akufado edi animu kan Dr. Alhaji Mamudu Bawumia bo na chidom no ane afeso apamfo ne asoafo nyina omokeka ho no ekire se no ma betimi akoyie omo ede no ma bia egu akwa so se de be nwumasua no aso ye no yento na jeje mu no ma betimi akonkan pa nanso osi ade baako a edi enya wo hwehwa hu no se wohwa nwumasua no akachi a ene obekọ baabi yesi dynasty no kama emofra ensu gumu bebre akyerkyerefo ewomu nanso akade akyerkyerefo no abedi beka enoma ho ama nwumasua no timi akọtọtitọti no wo kyese obekọ mu na ebi eni ho wo se no eya ade baako ha dwene pa eno eban no da biala okosumi Yesu bia ode kana dwentwen ho ehwe anim so obetimi di noma gu akwan so a akade ne noma bia wo se odi gu akwan so boa nwumasua no obeye ne sa pepepe. Anything that can transform our fortune is education. But it's not going to be just any education. It's had to be purposeful. An education that produces young men and women who are assertive, disciplined, focused, have the requisite skills for the socio-economic transformation of this nation. And that is what we are doing at the Ministry of Education. It's not good enough for you to build classroom blocks and lecture halls. You also have to look at professional development, how you train the very people who are going to be in that facility, how you rearrange teaching and learning even within the facility, what kind of tools you give to the teachers and give to the students. All this may become policy initiatives that you embark upon. Intervention programs that you design so that when the students are not doing well, you know, and you support them. When the student walk into a junior high school and cannot read, do we just lament? Na oswafo hwe nwumasua no akache esoto an nkasa ye ho no ana wo kire mu se enche ye kura ana eye school mofra mu gina pen eye en9 class 4 fo no wonum ko kire eye ensoye bia no eye national standardized test ano ekoso opan dia todwa e kire mu se omoma ne nso ho amohwe ne mu se mofra wonum so gina pen mienu ani gina pen ensia class 2 ne class 6 no womo de no ma agu akwaso omo so enche kura nso hwei wonum so be kire omo de. When we hear us talking about the national standardized test, it's to enable the country to know how well our students are doing and not wait till 11 years. So this year we did the first national standardized test. Close to 500,000 students participated in the exams. The results will be coming out soon to tell us how well our primary 4 students are doing. This academic year, we are going to assess primary 2 students, we'll assess primary 4 students, and we'll assess primary 6 students. The goal is for us to know how well the students are doing, then prescribe intervention the year after the exams is administered. The students who took the 4th grade exams this year, when the results come out, their parents are going to get copies of the results. It will break it down for the parent to know whether my child is doing well in fractions, algebra, decimals, and then that parent has something in his hand or her hand to be able to engage with the teacher and say, how can my son do well? How can my daughter do well? At the primary 5, become an intervention year. Then we test them again in primary 6 and say, did the intervention work or did not work? For the first time, we're going to have a set of data that will enable us to really prescribe intervention for our schools.
Wei aya oswafo hwe nwumasua no akache eso ne krakra mu no opanyini tuja kire mu se eniema ekoso anase eisiam na okasai Oshia University Teachers Association of Ghana UTAG for one na chia de osuapon agodo mu no one mo cheso matuatua na nya de so mbekwa kwa kire mo frana de ntie nei obakọ suapon na se wa firifie no wokọ enwa adwen se wote wonom no osua de bia da bia agoro nkwa no sori awadi na afi usika na de man so mfa kwa top money no join sa ebi mu kura so durusia no manya opportunity ene obi mu soso etopian fa dan na ne omodo mu tiri adom na no na opanyini e kire mu se onom so mo hwe na katia so no omo enhye enkata omani awosan asem we hu omo so aguso a ene eye ayuade kirefo omo ekirade wosuapa woduo mu no enya nkitahudie a wonom etu onom fo ehye se nyoma bia woso omo so ensa kane no ma woso mdigu akwa mu bia no ombe ne sa pepepe se de be ya achechirefo esa beko no makọ kire mofra no ade. Unfortunately, university lecturers are on strike, but we continue to engage them as to how best we can get them back. As a Minister for Education, I've said I'm the chief advocate for teachers and professors. And when we find ourselves in this space, I do everything possible, formally and informally, front door and back door, to make sure that we come to some resolution, as we did the last time, so it will happen this time around. So we continue to engage them to make sure that we can bring a resolution to this problem. Wei aya oswafo no na hwe nwumasua no akache ewo aya omaikonko gadam ya kwa sentimental no eye mrahye jare di marisho mobosomtwe abato mpesua eso ni wonyamfo Dr. Yaw Osei Educhum Ebusua ye to anopa no nsia kankase no so di echi wa ba fontinta no so YouTube AHENKAN933FM subscribe na click adoma no so be bon ka ye sabribia no ya ba Facebook so AHENKAN933FM fa comment no go share na wunua nya bi nhwe wi na wa like page no na Greater Accra Regional Minister no nyamfo Henry Koto Duatudwa watch say Operation Clean Your Frontage campaign ya one mo ehwe na nkrambo ne mantem ho no mate say nwan krogen watch say no one mo ede eye ohye na ba beto se ne be ya ebeboa na nkrambo ne mantem so ho no mo etimi aye fefefe na watch eche ni nsem na watch say kra no one mo de hye se won ba behwe no mo de nkyerɛkyerɛ akɔde am obi biara wo eye Ghana ha na fe nkrambo ne mantem wo na eja won ma hu se kwan ya won befa so na wo matimi edi eye mantem no eni na watch eche ni nsem na watch so na watch say sa eye enkyerɛkyerɛ ana exercise ba beboa pa na obi bia ate ase se ne be ya se wo a wode hu bekọ akoti ofu nchi ana se obeye nwura no akwakotu egu monten so ana ba ko hye gatam se nsuo to betwe de akọ ana ba ko gugu mpo ano se aso ate ne bo a betwe de akọ gugu pu ne mu no emra no so mu wanka so se nkyerɛkyerɛ no wuti bie enti wanka se na bo apaye bi wanka se wakọ ye nwura se ne be ya emra ne wudi a wonko kasa ban no ene wani ne yie Ebim Susubeboa and the enforcement bit of the bylaws. After Operation Clean Your Frontage bylaws, bylaw be a sanction kanu ana law bia. Na sanction no ye hwe no. Ya monitoring amfanye. Ye hwe mother constitution any other laws I pass I ban say obi to samra no a. Kwan ben so na mrande ne fa. Intino there are some penalty points. I ban say no ekosisika about 1,200 Ghana cedis. To went to Mentia, Nene Nature say, not una Kanso Ufiasi. But as much as practically possible, no, the Russia say a bay more of a community sentence or labor than say Yadini Pabako to Ufiasi. Intino, a church and Bedoso. Na Afina, Yasha say, Yamiadum, a bit to me, Akuni ye amai. Abusia wedi ya die ma atem dade ne bi ukotu bo lagu station na jese ya so pechi na woto aso ka se esan se wo pese enkramopo ne matem hote na eho ye fe na ja wudu akra hu se yes wadu akra no eno nti no wo mo hwe na wo ma pankofo be se 3,500 na wono mo atimi de dwuma no se ne be ya enkramopo ne matem so bete ene wo matimi amonita ba bia tokro bia mu ba bia wo hye bia ye wakoye nwura bia no wo ma so pechi na semra no ene wadi ode kan bia ma water se wo mbota ne se akra enkramopo ne matem Ghana capital no eho bete na hwa ye fe se Dubai Obia eko Dubai okotoka se homi ayi ni ye sa system ni efese ye enti Dubai style no one stop shop si etumi ye ni ye a
ye be san the bylaw AHENKAN933FM ha nyame adom President Kufuado Adaroma and Finance Minister Adaroma ye nya clearance ye recruit nipa over 3,500 na the good thing is we no certificate we are to be so long as wapom ye dini our hodeno ye recruit over 3,500 make no and nay minimum kasa no nipa be about 1,200 plus one more go through medicals ye dey one ko share 37 ho and soldier for no hwe say mo bibia be kama go through very thorough medical screening na we are dey training for 1 month na omoba ex soldier for and be hwe so enti ye be deploy mo akwa assemblies ni nyina wo mu ye mistake no mo strategic ya catch romo ye dey ma police ti ye be sra mo na mo so mo mwayen ewo education Abusia na oto aso bioma na o kire se wono mo hwe na adwadifo ma wo mo tonton niema wo kwan ho ne ade no ene enei duodei January 31st 2022 ene na esi wo mu nyina pack wo mo niema sanso de akọ adwanimu from first light to Bechebi penny anopa ufi dodoko na oba kanishin anotin trofo na fa be 3 eno meja baako ena omunso eton ade susususu ede omu niama no na de ye ka no ya na ye ka ne sia na akweso ye mpo mu yie omu yie yo mu ne de bia me ka bi ti break ebe fa mu na enti ye ma me no mu amutie ye sra mu Madaroma ekwan ewo kanishin market ye nimpa mo mfa mo niama no enko ho na mo nton na city kwan no enda ho se be ya kaso bitumi afa ho me sremo womu tie yen womu enyi omu niama no by Monday a ye bakwa ko tutu ni nyina efi na womu ye mistake no mu samba baka echi omu ye do mako abusuani ayati yei eye osoafo a won na hwe enkrampopo ne mantem so ononyamfo Harry Kote na nsem ye yade beboa papa beboa na Accra eso ayese Dubai na ke asenso ala Adaroma se enye ke asenso anka no pai hu de akoso o man yi mu yamfa sida emma no ke asenso etonton enkunya ye papa enkunya wa wutrema be fili gbanzagbanze na ni nkunya no wose ne bia koda odi akunya ne kwa na no pai o bedroom na opa akunya de agu o wa bie campaign bi na office nkunya na wopa de agu honom ana imposa eye ahoje bia honom reception ana se hall ho ana wopa nkunya de agu honom ke asenso ewo akunya sefata bia ye bia a obehia akunya enso ewo honom kama enti bomodena ni ke asenso enkasa ni nkunya no ode na de aye de wanane na ne roba de aye ana de wodi enua enso aye ni nyina no ke asenso benya bi edi amount wodi authentic bookshelves enso edi aba no sei wose am wabo ankrata ni nyina no titiru ajapadia ankrata amaye no ai ajapadia ankrata ne hunya papa wose mo bobo ni nyina no kama na mo fanshi authentic bookshelves ni mu na mo fantu ba bi boko enu ano no sede be ya da tia nkwa mabia no ankrata asem kwaye basa ke asenso akiri kwan ewo enkrampumpuni mantem circle adabraka Iran kene kwantempono eso ana behun sanso na wono obutu kanation Madaroma mofumani enchem of Flamingo kwantempono eso mubehu ke asenso na tenaye enso ewo ani diamane nkasa ma me wa homabofo yi eso emfa ma me 0244 56 80 14 0244 56 80 14 ana 0243 12 76 68 0243 12 76 68 eno ayeke asenso ahomabofo eno no ena afe ahenkan enwa yen dwumadie no me pato ani die mu wa be fa forms dada no yiwasum ne tie wo so awope akonya so eba besua bie no bomode na so etie ne ye pa opanyini kwankyerefo a otua odi media network AHENKAN933FM FM etuam ena AHENKANFMonline.com enso eka hu ebi enei onyankopo Adaroma ode anisuade hunu bebre ena de adan no nimdia susu bebre ena opanyini nyame de adom no wose nimdia ne bi ena ekwan efa so yen enwa edisa nimdia o mfa nche ono nko ani tirim dabida obeche ama obibia so enya binatimi aboa na setena mu kanko enu nti upese usua kwa efa so yen enwa bomoden na befa forms ne bi ewa AHENKAN FM abobo anu yanom
Manasa in Ghana Fiduam ya, a 50 Ghana series pet, and a father file forms. Most of my father done in Yankupon ya Duma, Yenina, Yebeshiam, a that memenda, and no, a 5th February 2022. February was when they toss to a noom. Afimpino eni adwonum yenu ena ye di dwumadie no ehyehyɛ so ewo achem aboabo eye anopa no nsia kopem eye awia dumienu ena ye di dwumadie no ebebrɛ mu tie ya na wa hyɛ no so wa afi na bepeke form so ma ho nya ha sanse brɛ no kwa na ekɔ wobɛtumi enso afrɛ mpanfo aginkyiremu no ewo 0244 87 87 63 0244 87 87 63. ODI Electronics atonton electronics papa na ne bo F4 na ODI Electronics watonton TV, fridge, deep freezers, gas cooker, blenders, kettle, washing machine, ceiling fan, standing fan, mobile phone. Ni nyinada ODI Electronics atonton bia papa nti home appliances ne de na so ye ene ye koto bi abeyu so san enya ade a ne niema no airtree current bia ama osikasem akosoro enti kwaje bi na ne niema no so kra betimi akwaje na watua ne kakra wo pe bia AHENKAN933FM hanasa fra ho mai 0550900600 0550900600 AHENKAN sounds amuda ho wo di dwumade bi te se wedding engagement, birthday party, outdoor graduation, ejijo float to political rallies AHENKAN sounds ye the dynamic DJ better so the amount DJ no be make say loopy ekiwa ye bibia the amount wi a opem say the appear so nti dwumade everything ti kwape na nase nyina da AHENKAN sounds didi amount ama wankasa wa feel comfortable très bien na frempenufo 0543350934 0543350934 AHENKAN sounds na ye abo zigi afa yen hwe na yade akodie we COVID-19 se de ne bobre no esi etie. Active cases no aye 1901. Confirmed cases aye 156,805. New cases no aye 115. Nipa dodo yade akodie we COVID-19 ba man gade mu be ma bedi de wan be dia yasekom abekum wo mo aye 1393. One man nya yade ni bia emwa no afiri wo magam ya quarantine wo mo ebi enya yarese bi so de yom so wo mo nkofie recoveries and discharge no 153,511 na yenko emwantem edu ensia said ne bobre no esi etie enkrambumpuni mantem Greater Accra region wafaba no Captain Sandband 87,432 Asante mantem 22,280 Atoya Mountain Western Region 8,283. Epue Mountain 6,979. From Mountain Volta Region 5,926. Efifi Mountain Central Region 5,393. Bono East Mountain 2,961. Bono Mountain 2,307. Etifidu Mountain Northern Region 1,863. Etifia Pue Mountain Upper East Region 1,713. Afumantemo ya 1,133. Atoye Etifidu Mantemo Western North Region 1,994. 1,094. Otimantemo 928. Upper West Region Etifia Toya Mantemo 888. Northeast Mantemo 368. After Savannah Mantemo last godo. 291 tebushye na yendi yade kodie wo COVID-19 no hyehyɛ no eso nanki ya hwese abekwa ma no ne nso bre no anya ayebe enti adehimama yede mo ebesi anom ene anopai na afi ma chidwumadie enso atoa so de amamo ye na aboafo aye amasafoa ache ene obai no obekeka ne bibibia de gu mai kama kobike ene kwame asante enso de ye ne ekọ Facebook live na afi YouTube live aseda enka aboafo wakenkanfo na anopai aye me adwen pan ne kofi mensa adwen papa na papa enti wanim kan me ne ambassador Queen Mother Akosia Adepa Dumas Kasiabati